Yama Ghana for yina kwaba na yensha kasebo no ase. Yensha kasebo no ase a ye body ewramu wa ndi se maniko no emu. Na ene eyadaponda a wono mo esi nkonya ene Ghana fana babia ede wo ye kire ehhehhe so ne nyina no ene se eniema hudo bi a ekoso e electoral commission ene na mo bi a wo mo etuo no se ndi se maniko no amfa wo mo nan ensi fomu a se biebru se bianyado wo mbema wo my Ghana ye de dokono kwa e wasomdwe kwan a ye pay eso enunti ene wo ye kire nationwide a wato di say enough is enough ene ana mo de hyehyɛ so ene se de awia ye di mu nsɛm asom Ghana fo nyina no na ɛyade se wobra empenfo no ebo anan efri nkrapompo de mantam mo kwa menkroma sekre wobra sport ekokopie mu e wo parliament no ɛyade se NDC empenfo yi wonom e de petition ekoma emrahye badwafo se wo monfo man ntum bi efri se anamo no a electoral commission etuo no se parliament no so ankasa na so wo motena se ye hwehwan a anhwa wo ma Ghana asomdwe no a yebɔ ho ba no ebetimi ate anwea ama ahwe yi a wo kine be no ye de ensatea ana be hye nom na wobra wonom eduru parliament wo no party ne twetwefo pani eye fifi avikwete wono ana wogina party na namu ana wode enkrata no ehye emrahye badwafo no ensam ana wo kire mu ese eniema ba ko mienu miensa ene enan ana wo de agu apro so ni nyina no ene se de wo mu hia ne se yenhwe na forensic audit empenfo mfenwu akwa mu se ne be ya voter register no e de kwakoto aba 2024 no bibia betimi akoyie na watimi wakane bia entimi emamu na wobra fifi avikwete wo kasa no wo kiremu ese wo meya yetimu se bebru se bianyado empenisi yentena wo bia sere so ensom no nanso ayakwete se electoral commission no de Ghana fo ka no enya de se wo tie enunti ananam so a wonom etu sa na mowe ni nyina no ene se emrase badwafo so kan biewom wo monfo manu ntombi na parliament ne nkasa ente sa de a wotire be no se bibi kosi a hwe ne yafa ho sobo amo NDC amaniko no na wobra wode petition no ema no emrase badwani a wotia banwa so de ma afutu a wono ano ye edom kese ne ba no dani eye honorable Alexander Kwamena Afenyo Markins wono ana wogina mu a woye majority leader a woje petition no e wo parliament dirimu na wobra wo moda wo mani akro no ana national chairman edema NDC amaniko no eye Owura Johnson Asiedu Nkatia wo kirem se wo wasem kan ani as chairman asembe na pesa oka Asiedu Nkatia ekiremu ese sa enough is enough demonstration no ene wo mo aye no eso wonfaso esine kumepreko demonstration 1995 mampani ekufo do de animu no wi akire Ghana fo adehye eto ayanom e wonse edo no na wotirem se bibia di adanse se NDC amaniko ndie wo mpasomdwe enu ntire na nipa mpempemu a etisi Montreal no ya ntitime ya ntijamie ne nyina no ene sasomdwe ana omorehwe Owura Johnson Asiedu Nkatia General Mosquito Ninsam enie Electoral Commission. The one to the Electoral Commission is just to help them help themselves. One of the state institutions whose image has sunk very, very low. And we are trying to let them restore their own image by living by their motto of integrity, fairness, and transparency. We hope that they will do the needful. I don't see what the commission or anybody loses by acceding to the demands that we are making. We only want transparency of the electoral process. If you don't have anything to hide, in fact, an audit of the register will vindicate you and help to restore your integrity. Any work that I have done before, the day I pray for is the day when I have the opportunity to demonstrate to the world that I have done the work faithfully, peacefully, and transparently. Eni ayeti ye aya national chairman edema NDC amanyuko no Owura Johnson Asiedu Nkatia oba ye Facebook no so a ene videos ni nyina eda so eye DLFM 106.9 wobra na wo mo present petition wo parliament no ana Owura Alexander Kwamena Afenyo Markins wo gire mu ya woje ediama parliament no na eno achi ana Owura Johnson Asiedu Nkatia ekirem se ana motuo no ne wo mo etuye no eye peaceful demonstration eya sumdua na mo ana omutu ye na Ghana fo nyina nso nkasa efri se Ghana fo ka o manu tum na se electoral commission no de ne pe eya ne wo pede a anhwe na Ghana se ne yesi penwo no yensa entimi ankansa. We wish to inform all Ghanaians, the general public, that adequate measures have been put in place
Dabi eneno eye bukef. Ye boy ahomade say yesabetimi aka Yewura Johnson say do nketia ene no. Eno enie. We are sure that after we clean the mess on the ground, no more water will drop on them. So we want to thank you all for your turnout this morning and afternoon. Throughout my political life, I believe arguably this will be the biggest demonstration that has happened. DLFM 106.9. The other demonstration that is comparable to this was the MiPROMO demonstration. But the quality of our demonstration is far above the MiPROMO demonstration because so far we have not had any single report of violence. Nobody has died during the MiPROMO demonstration. 5 souls were DLFM 106.9. And this one has been led by peaceful people. Eni ayati ye aye national chairman edema NDC amanyoko no Owura Johnson esiedu enketia anekasa ye na enu achi no Asante Manta mudam treni dema NDC amanyoko no aye nana kwasi wono nso egbo kwadu a wobo nyina no ene se wabra wo moye o madwene se wo mo present petition e Asante Manta mu EC office no police ni bi ehuni sumu a chese nya asam ketua wabra wo chire mu no emu nsem nie. Chama, what are they doing to you? Sir, please, the person has given me a dirty blow. He has given you a dirty blow? A dirty blow. And we know him. Why did he give you a dirty blow? I'm trying to enter into the premises and he gave me a dirty blow. What are you doing? What are you doing to me? Is it fair? What are you doing? Clear the road before I go in there. Nobody will push him. Clear the road. And we know him. Why did he give you a dirty blow? I'm trying to enter into the premises and he gave me a dirty blow. What are you doing? What are you doing to me? Is it fair? What are you doing? Clear the road before I go in there. Nobody will push him. Clear the road before I go. Enti ebusuawe no aye national chairman we ya regional chairman mumwa enti menya national aye regional chairman edema NDC amanyuko na Asante Manta mu chairman Nana Kwasi ana wase dirty blow na Kwadwo mo na musua wrestling kakra blow no ye wode ye dirty wo ho dirty ne se okon wani na ho so na se de besi ayi wasoma ma wo no we de nipa ne fa ne kwachi ne opa no sum na dirty blue ano ohye eno na atase etimi kan e bow sa na okon mo se wisi woni wani so ayi utum e bo da hokra na wo fa haban hamasa e bi ne kan si ne awia we no ene be kan se na ni so apa manches ene se sa na tell the police ni anya de uti ma regional chairman dirty blue oka kire ne se o se ono agaza kan se ba bi opeso okọ no o police ni zo ma ne kwa ma ne nko ana so na adwun se obewuram ana sutura ye adwuma na mamenko parliament mra ene ya city gas etwe ewo electoral commission wonom headquarters ho ye musa mu yiye se ampa tear gas etwe ewo electoral commission headquarters ya na yensem drone ya na wodi mu bie na wokogina mu ewo electoral commission headquarters eye Opoku active Emmanuel DJ active eba Ghana hanu mo radio a ye fa no Bernard Mona the second amu akwaba akura amadwo ya be ma mejo so da bibia boko de boko Bernard Mona so wachia o mejo no so ma je ne cheni bi kura so me bra ba ene fa bibra me me bra bi gangster cat na me fa bi nche but ene ya city gas to e wo EC headquarters now ugina ho bi eye no kure emu nkomo ne san DLFM mini abe ma se ne Ocran sa na etie em se ene NDC amayeko ne demonstration ye di eni edi akire free anopana ekopem se no mien san no naim ho a dwumade ni nyina etimi eba na wie na ye wurawura mu abepie mu o parliament ho ana NDC amayeko no empanyimfo mudi anim Owura Johnson asidun ketia ene ye papa eye ato forcing mu etimi ede omo petition ekoma parliament na estowani ensese e kachoni na omo chese omo pe asumdue enti eye isi mo omo modern another parliament emo omo modern no omo rese register na ye de to aba na omo betimi aye audit na emu etimi aye kama se ne be ya enkofa ohaw bia enfa emanti wi parliament na ye nyina nsemtrofo ye bo tutu anamo se ye ko isi eye national headquarters se hon ye kodu ye na chese
police for ajeban asiban a enye asemkuma na dom na omobaye na protest no dodo na person bo ewura isi office won na Ghana police for ekire se we dey be kirim bibi ka kra bi ewatiwa enti omo sane etia gas ka kra bi ha ebeka se anye kese eno ema edom no nyina epushi ekomani mama menua nsantwere ni ba akompo de ha ne kakra ma otimi efrimo wokọ ayaresabia nti se o kan na je se sa pepepe enete nemum anye ade ana sabi eyehu omoye kakra bi ma edom no etimi de petin se ne be ya ndc amayoku no benya kwan etime wuram wo isi eye omo office ho no mama bibia etimi akonkan na minkanfoni kakra so enkyere wa yekodu eye National Cathedral na estewani ensese ye kan akire wa mantia omudi de monarchy ni na bowura National Cathedral His Excellence na Nnadodanko Akufo-Addo se osi ede amagana no ye kodu ho na hu se mrantie na tie guma omo edware wo mpapapa ka se the National Cathedral na enne ndc amayoku na amana dane swimming pool aje se omo edware wo omo dware mo abe se ma be ade asanumu and you say Ghana police for the omufidi mumruntum no abesi hono ma omuche so obi an free hono nko on free ho ankon on so mbekire bibi kakra bi no eboa ema edom ni nyina epetienti ene de ekoso wo NDC amayoku no eye oye kire kakra ene omo eye no ni nyina no no aye asumbi akura me na aseni amane boyi mini habe mamedas okay we say ensem training opoku active Emmanuel and what this uncle moy asumi ne a enetie gas ye to ye e wo isi headquarters no wodi mu nkomo abayi Kwadwo yento aso ko yento akase bo no so na yemfa ye nifa nkyire mu wo Asante Mantanum na Ghana Police Service for the Nkrata aba bonten wono mu akase kyirem se wono mu hu kyese ne video ahudo be na monten so a dodo na keke kase ne si amekese tu ato wo Asante Mantamra endi se manyuku no ye kyere ediatia electoral commission no nanso Ghana Police Service for ne ba mane se sansensem na video de keke na omunya ka firi se enya de na kura ba kumpo ewo mu Ghana Police Service for ne ba mane se enya de etu biara eto ye wone dai e Asante Mantanum enzo maka se kyerem se edu ba binu na ndi se manyuku no ombo mmode so mbobode ewura mu e wo jeze na Asante Mantam ba bia wonom isi office na won nanso no na emra mu no na enya de omo wo ho kwan so mbetimi ebo ede ewura mu electoral commission office nti Ghana Police Service for no mmode so mbegina mo nanso no mo de mra no de ye adwuma ena government mo kakra sori wa Asante Mantam de nanso no basabasa kakra ba ya dodo na ya mo adwo so mo mpene se de tie bia no mbobode ewura mu electoral commission no office no police for mo nanso akonkonden ma se amekese ndi se manyuku ma no entimanya kwanya emmo envre office na ma ebinum beka so se de tie no etuto bi akoso nanso Ghana Police Service for ba mane se nansensem no enya de kurenti ensem twefui emra yensan kan nsem woni ye ka yanka no pepe se de Ghana Police Service for na kan no emfa ye nankasa ya dwen keka kan nsem bia ennim ekoba se betumi akofo hu ye de ba eno so entumi ma my Ghana somdia ye wono yensa etimi akura so na mra Asante Mantam police for ngira mo na so mo ma endi se manyuku no ma no kwan emmo envra mu e Asante Mantam electoral commission ko office no yenkoti ene kakra bi pinte sorry ye no eni bi atwagu ye e wodwumadi no ase DLFM 106.9. DLFM 106.9. Dede a wuti ye ayamra ndi se manyuku no ma wo mo Asante Mantam ene Ghana Police Service jeze nkura bata wa Asante Mantam emra mo de kwanya ntam a wonom emma kwame ndi se manyuku no ma emmo mfangura mo electoral commission officer e wa Asante Mantam no dede ye course no eho ene ena kotie ye yento akase ebo no so ana ye free demonstration no emu na yabo ede awura mu ewo galamsey na sese de enkomo no ayede papa free se wode hia nko a akoa edwane
Yakasa yi eku a yefe wonom ese Institution of Engineering and Technology Ghana wo mo so ababonte a kire mu se animu ya no se mampani ekufu ado e waso na so obetie Ghana fo a anka won fata abo total ban emfa ento galamsey ana fe so no eye small scale mining ni nyina ye fata abo ento so efri se wo hwa dwumadi a galamsey fo no edie ene de small scale mining fo no edie no a eya kwati se bayre ekwese wode enu ntino wo my Ghana sisi ayetimun yenkwa ye bretu asai yensu asai yensase asai ama sisi ano akuafo na ebre pa enkurasefo no se bi ensu a wonbanom kra ye den na ade ntira nsi etimitrase am wo man enipa ba ko mienu bi pesa menkumenya nti wo my Ghana etimi kwa ho kire tisa emu na eye Institution of Engineering and Technology Ghana one of president eye Henry Kwadwo Ocran Nhyiraba nsɛmtwerɛfoɔ de nkɔmɔ na wɔkyerɛm sɛ wo hwɛ wɔ hawo ani abenedi atorɛntɛm wɔ gadam sɛ ɛde abrɛ Ghana no a ɛka hodo ɛde abrɛ wɔ man no ɛnya asam ketwa ɛno nti animu ya no wɔn deɛ wɔn ma yɛ assessment ehunu sɛ wɔ man ɛsobɔnten pa no yɛ sɛ binom ebi ni hɔ sɛ kwa yɛ bretuo nyina no yɛtimi ade license ama nipa ama wɔn mo asɛ galamsey yi ɛde galamsey asɛ yɛ nsuo asɛ yɛ forest ɛno nti wɔn deɛ wɔn kyerɛ mu a wɔn mutufo wɔn ntu hyɛbrɛ animu ya no mampani akufo ado yi sɛ ɛyɛ ampa sa wo yɛ Ghana mampani sɛ de wɔn nim no a fa no asi fam na illegal mining to aseɛ sada nso ana small scale mining no so fatabo to so firi sɛ dwumadie mienu ana sɛ ɛde atorɛntɛm abrɛ Ghana fo awe no ɛyɛ akwanhyia kɛseɛ pa na wɔnom ɛde abasobɔ ɛma wotumfo sɛ tutu abebiew asantema wura sɛ watimi abɔ mmɔden na ɛhemfo bi a wɔn asantema mu a wɔn etu galamsey ene wotumfo etu wɔn nyina fi ade so wɔn kyerem sɛ nana ɛhemfo no pii no ada so wasantema titiri ɛne akɛse no parliament chiefs no galamsey ni bi wɔn ho bɔ wɔn pa nti wɔhene kɔsoa na tu wɔn nyina na mampani deɛ wɔn motorofo wɔn pa wɔn fa wɔpɛnso a wonyai. We are asking the government to put a ban on mining for the small scale and the galamseyers, which is threatening the life of people in this country. We need to put a halt to it because if you don't, how then can you audit? You have to stop it. You come and sit down and look at what you did, why you didn't succeed, then the way forward. Because to the best of our knowledge, we should have sustainable mining. But what is happening is not sustainable. Eventually, we are poisoning the land, we are poisoning the waters to the detriment of our life. Why should we continue doing that? That's why we are calling the government to put a halt to it, to stop it, to ban it, so that we can sit down and look at our regulatory regime. We look at all what we have done so far, why it didn't go down well. And here a president Edema Institution of Engineering and Technology Ghana. Nedei Henry Kwadwo Ocran. I know this handsome way atu edra. Yanto akase bono so egusu ejiramu ewa galamsey sensem ye mu. Na Franka Twini Edema MPP amanyokwe Dr. Mahamudu Bawumia. Wakase kyerem sɛ esi ayekese no nhyepade agu akwan mu a ebetimi aboa ye pa ma yakwa ni masa Ghana fo bomode gine tum so wa ma ye Ghana mampani obetimi aboa ma galamsey a sesi amekese yi age o man Ghana de aboso a ama Ghana de hye bi efa so ekonse do no obetimi aboa ma ni nyina se etimi atu o man Ghana mu wakase kyerem sɛ ne mapode agu akwan mu no ebede de ebeboa pa ma o mabomode anhwehwemu ahu miamia hodo bi a galamsey na na se ne efuma gudie ne bi hye ne se Ghana de hye ne mebunu na ebre pa obehu sɛ obi betimi anante akoba behu se bia ye we di galamsey no otubi ho no mu nanso no onim se ho no kura fuma gudie no ebi hye fam ho nanso betumi atutu fam saa free by se DLFM ye fie kese mu ha sei akwakopremu e wa atomic junction ho no nanso na je se fuma gudie yi onya ba kumpo otem se no oba pe obamade akwafa so ye bia ba obamade ahwehwemu asase ni mu ahunu se ha de efuma gudie ne bi hye ha nti yetu ebetimi abo no nso no nya de a kwabrane bakwafa asoso de akobɔ fam se de obi kwa kotu menkan bɔ fam wasene akobasa emwa ye kurante obamaden emesene machines akese papa ebetimi aboa mekire eye good catcher ne betimi aboa ma ne de Enquiries MiPROMO ne anema hodo bi a
ebeya wudi ebetimi ase Yesu no Dr. Mahmoud Bawumia de sema de tudwa e won de mi na kopie mu opon katamanso na de jere biza ne say o mampani abeje Dr. Mahmoud Bawumia sesi ameke se o mampani abede akire galamsense nsemi agentra ha o my Ghana sesi ayeke ne Yankopon ya adom na o my Ghana ya de abanwa de sha won sape wo ba de pa na obeye ade afa galamsei osu akese Yesu esi no kyem so Yankopon ya na Ghana fo mogine tum so my mampani de obese ya da sese ball ode egu akwan mu no obi na obenya kwanya etufuma gudie e wokoti kwan so obese yensase ene avinso akwaya atwa ye ho ahia efrise efire baba ne betimi aboa pa anya de omedi awuduro begu nsom de send Ghana fo momaden sa aba no moto a momaden so no Dr. Mahmoud Bawumia moto aba no fama no efrise nsepo de egu akwan mu no e betimi aboa pa ma galamse tu a esi Ghana de hye Yesu ne bobenan eso etimi atwa e mo na hotira kwasemu ekwasa ye pon katamaso no emu enchire munie. You see what I mean? We are trying to always chase people, but we are not trying to prevent it happening in the first place. So one needs to look at the whole regime of small-scale mining and sanitize that regime, regularize the regime, make sure that the Geological Survey, the authority of Ghana, number one, does the mapping for where all the gold reserves are. At the moment, people are just doing trial and error, destroying our environment. There is no data backing where they go. They just go and dig, they don't find, they go to the next place and start digging, they don't find, they go to the next place. But I want us to set up community mining schemes with certainty from Geological Survey Department that here you have gold. In that case, we can make sure that those who are mining there are regularized. We bring in these gold catcher machines that any awuti ye e mampani abedi akire no kura nso na ya frankatuni edema MPP emayokono Dr. Mahmoud Bawumia nene na awuti ye ya to akase ebo no so afri MPP amanyokono emu a na ye body ewremo ewo NDC na wopani a wono so ana wotu frank apresa mampani eye kane mampani John Dramani Mahama wode atudha akirem se wo my Ghana amamra ayetintim na fiapem ahankro aduokunu mienu 1992 constitution no wode tumi ani dibre ama mampani ana wode ebinso ama mampani abedi akire na wokiremu a se wo ye vice president ewo Ghana hanomo a wo ye economic management team head na kire se wo mani sika ye ntotoye o mani sika sem nyina no eda wabam nanso wokiremu a mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wa hunu se sika sem no agene nsem economy no eda fom ana se Ghana sidi no ati anwenti wagina simpie ni apaso a se wanka sika ho asem biem mi ho ano wo na wo ye economic management team eno nti wo busa mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se wono wo ye leader ema economic management team wo ne wikita 16 cedis ya ana wo sabeti maka $1 no wo busa pasa ne so mfaso ene sen wo kirem se Ghana fo nyina no evidence mani mu asem we no obi nkwose tokrum enka asem bi enfemu Ghana fo eso na mo masem no nyina no ene se basic asem ontoto ya pa se economic management team a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wa bon setam enu nti ono Mahama make no a wo be ma no F9 na kire se wa fairly pa yewura Mahama de sansem we nyina toja wa bra wono so adento abokopie mu e won krapompone mantam ha botiano ingere shi amanfrom ana wo kire mu ese Ghana foi se wo ba ya timwe wukita sika botoma ade akitu bi na timu to firi se sidi no a mampani abedi ekire ka se wachi $1 na hyedem ade safua akoma IGP no ene vice president nankasa wo hyedem ama $1 no papa no sum enu nti se besika se mu a wa fairly pa enti Ghana fo hana mo ntire ne enti ne kire firi se sanko betima ye bibia anko yensankrene ema asidi no etimi gira na so yewura Mahama ne sebne sani pay and almost say omo ye economic wizards number ombe siesie sikasem se ne be ya Ghana fo nyina ehwo betom and what is the balance sheet se ye kasi ye market omo a omo ma lecture if the fundamentals are weak the exchange rate will expose you and then you be saying the same question about fundamentals are weak not to papa so onwuni oka ezu me wa sani pay say ono why yen social as vice president no o market no ho a why ya his performance is good. Mr. Ocran, his performance is F
fail F for fail were failing on any boss Akufo-Addo nyina omo faili ne omo ka kire Ghana fo nyina ebo omo hye nyina omo ntimi endi so 7th January 2017 omanya me hand over ma Akufo-Addo enye sa oman ni ezu ne wasa omo ye ne se ombe pagana for acho no mo ka se president Mahama ye no na ye dwen se dafom ne enim se sa netie enti Ghana for ye sremo ye kwa akotena ye baby se ne oka kire me ne mills se ye nkope ye baby ntina ne endwen ye ho na omo beje no sa na me ka kire oni baumia se omo nkotena se na omo ndwen omo ho Eni ayeti ye aye Frank Ocran Nhyiraba NDC amanyuko no kane mampene John Dramani Mahama na numu nsem wo bra okopie mu ewo botiano inyireshi amanfrom ano de sansem we etu edwa yantu akasebo no so ayenkwaso anyire mu ewo galamse nsensem yademu na convener Edima Media Coalition Against Illegal Mining eyo opinion and the Dr. Kenneth Eshigbe wakase akirem se sesi ayekese galamse nsensem no amanyofo no mo de yamanyosem o kirem se ba ni se yo man Ghana oho aye na mu no enya de ayebetumi aso ani yekura ne sendi wakase akirem se MPP amanyokura eti omanga benwa so and afinso opposition party National Democratic Congress NDC amanyokura so momoden so muni amanyokura eti benwa so na beka bom aboa na galamse tuo no eto atumi atwam opinikas na okirem se debut se koba se ne MPP eti amanyokura ana MPP ti abenwa so nti NDC ba so da ka so wona se ne mona moti abenwa no so NDC de eti be na ma omanga na galamse age omanya kata so mezese ye nyina ya bro opinikas se debut Samodo ya manyasama entimi wa efrise amanyofo ahodo omanga na munyina bontoa na ntoa na mobo no nso obehwe na munyina nso ede galamse sika ibi ana majeje omade bontoa nti se koba ni se ya entimi mo omanga na ne dache ane galamse ya besa yensase ya kwaya ne ya edizeni omanga na yenso nyina da no entimi mu akwa ne senti opani akase kirem se huhie behia na galamse ne betimi akon atuase ne osu akase yesu ane de a ne nyina ne se amanyoko MPP amanyoko na afinso Eni se amanyokon kambom te se bo ba kumu ade no munyara kwa benkro mu hu ne se tabi galamse tuo no entumi muanti efri ne ko tintintan yatwam ne entumi mu na oman Ghana osu akase yesua no yentimi enkoduru boshe asase ne so ema Dr. Kenneth Ashigbe ejemre eni sentwefo edi kobo no emuchiremu ni go back we have documented that's why I've shown you if you look at you just plot how the turbidity gets worse and compare it you see again it's not me saying it the Speaker of Parliament sat in Parliament and indicted members of Parliament both parties have galamsey funds getting into there so not only are they looking at the issue of the votes this is funding, our politics. And that goes to the Speaker of Parliament. And so it is a real thing. It is the reason why for us it is important that we get, and again, not being a realist, we know that about how many people, presidential candidates, but the rest can join. But we need His Excellency the Vice President to state categorically the support, the fight that we are asking the President to do. And Eni awoti ye convener Edima Media Coalition Against Illegal Mining. Opinion the Dr. Kenneth Eshigbe dende ena awoti na ba Facebook no so a DLFM 106.9 the picture de biato so abehwa wankasa owure ba huye pass o maga na suti na hodo a galamsefo amane nyina daneti mpampa. Yento akasebo no so nko epoye mantamu a na yensam twoni a wo epoye mantamu kuronte hene Kofi Obo one parliamentary candidate won wagina mu edema NPP amanyuko no ewo Okre abato mpesua so Daniel Kenneth one no akwakodi nkomo na ensemo wapani Daniel Kenneth ede atu konti hini Kofi Obo anim ene se afi abaye kwakoto no na nanom ohemfu ana betima kire se mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na bedi nkonim anase kane mampani John Dramani Mahama wono so ana bedi nkonim na nanom enyina so enyina no ene se sesi ano sa ohwe o meya yetimu ya amanyofo de amamra no amuamu efisia nan pe nanso ohene wo de wote so a kopem se ubewuo enu nti no se wukuro ne tumpon se wukuro ne ntumpon wohene wo de wanimu asem ana yewo ewom se wohene wonya partisan politics de nanso no mudi mo ne to fom a mobehunu se MPP anase NDC ana atimi aboa yen amantu empuntuo yensa atimi aka ewe kurom ha na wotirem se uduru Okre ene ne mpesua so a sa abra na kofo tia banwa so no ye wo communities bi wo hono mu a
na enyina mahode na bi ni ho nanso nansa yɛn no ayade se dan kwaku botwaboa amabi atima ba ho nti wotoma ehemfo no se wo mo ne betima kire se NDC de be winie anase MPP ane be winie se ba empunto mu a nananom ane be kire wo bra wopani Daniel Kenneth wani konti hini kofi obo edi nkomo no emu nsem nie ni jesem na na yehia adikofo ene mabahemafo ne mrantenefo na bote esisu se okre obaye wo nko eson a eye okreman no na sanko so yin na nkonko nyina ehyafe na mpempi no na ye ne nananom ahemfo a eye nkonko ahemfo no ene ahemfo wo nkonko na gachia ebom na ye kro kese de nso ewa ase ho dodo na nso adikofo na twesoman ntimpempi yesesa omo yesa na ye ne omunya nkita ho se ye ne omu akyekere man ye ewie no bre ya edu se ye to abai e wo behia se ye besan hie omo sonko kra na ye ne omu anya ayonkofa sonko a ye kai ka omo adwuma ye ne omunya ayabom enye eti ye eye Daniel Kenneth wono anwo ye parliamentary candidate Edema Okre abato mpesua so woni yensem troni kontihini kofi obo ana boss ankomoyi na eno echi no ana wo hene a wote abanwa so ewa amanfrom nananom atran konya eye nana tete adwokwa a woto so emiensa wono so editoda echirem se parliamentary candidate no waye dwuma pa ewo mpatem ho na wobra wo hene so ebo ne nsem no emu nsem enie mama makwanya we se menemu endi enadwumade ya kosi hu komo na ne omri se dambotwe o shokrema o yokremo gabi enisan MPP ba ye mpotudwuma wa ye wo mpotem anu ebro adwonete aseso nti abebi akwambi etu amafo mpo se dambotwe de ba no akwan wa ye akwan ma ye wasi a district hospital dia ma ye yanya district court and schools wasi schools bebe around dia ma ye nti e ba na anwuma pa ma ye ne de na wo se omotimitu aso ani ayeti ye ayo hene a wote abanwa so ewo amanfrom nananom atrankonya ewo apuoye mantamu ne din ade nana tete adwokwa a wotoso miensa ana ode sansemo atu edwan yenko Facebook no so na message ya ensa ka wa ha no yenye berenkan ne nyina so ngu form na piaga wodi fra chimasafo aba no say after demo what is next ana no so wodi aba na Kofi Parliament ana say life is not easy abrabono emu de papa ma Ghana fo wasese a wotie kaseboyi ahokire nti wadwene ama ne tikura mu emu hyehye no ti be ya ana wose wotie life de fi agona bobikuma Filippo de Friko abere kasem ana wose in fact gradually Galamsey is destroying all our natural waters na water can artificial artificial bi wo ho hey is your artificial water oh se ebi wo to me se koblane na ebo to kura to ho na nsuo na befam na beta ho no se owe o pese wo kire de ye beto ye okurum ha sei na ye no ye ba na da ho dada na nanom de pedo to ho ma ye no ene ye be didi ma ye ni se ise be bia mpreko dwale da be na Filippo afedi wo huru se Galamsey ni za de o amanyo se me boys yi de e okurum ba Gameli Robert and was of a good evening please did His Excellency John Dramani Mahama Dabi Oburofo no obeka sam na mabon misre wada nyabotre na samra mane o se min samra za Oburofo da min samra ebusu aye gira we so age aboafo nkrato ye ba apakan atrase Jack makwako hunu New Lucky Electricals na wura mu a eniema ewo ho no ese abrochire wo niema hodo bi tise cables main switch ceiling fan switch and sockets lights no so wo chandeliers floodlight street light spot light surface light any lights ahodo PVC pipes trunkings any breakers ni nyina bi ewo New Lucky Electricals New Lucky Electricals eye wholesaling and retailing na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem eno nti some ye companies wo ye fiera anasa mo ye contractors na mo pe enkane ahodo ene electrical cables ade adi mudwuma de fo ani kirem ewo New Lucky Electrical wo ye delivery service eno nti ba bia wo bia no ye betimi de niam no abrel na dodo a wo beto no so ewo ne discount a ye de echewo wo branches ahodo pi Accra Central or Opera Square wo ben Wisconsin International
International University ewo North Legon a womo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabriu Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical Eben Shell Filling Station no wo betimi afred number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp and answer 0244 21 25 01 wo betimi so asa afred womo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. DLFM 106.9. Ebusia ena nyumre mayansama wa dwon ensama wa kwaba emfamra nkran pumpuni mantem agiatum kasafidie kase ba ko peso deal ohane nsia echiri ponkron emra wedu se enda brada enyumre no nsia kase ebo so agudie mo mranten so yesi enkunya na agudie mo no ensama wodo a yaboaboa no ebusia yegibre ne yesane mu edigu fam edima Ghana nsamo a ena nkrofon kroso de account ni editie se wote na edikase ye ka Facebook for no yenja mu ye ni edihwe se mo hwe no ena yaboaboa no ebusia yedi ni nyina eba besmo nsem piwa ena yedi eba na me amedi agudie mu nsem na de ba no edi ameje so no ayeng suano de share upper KGH the blessed kinisana bribia ye no ye shasia edifie ndiem na ye wia yakowie ewa manone na wo ye ndiem no ende no onim se Confederation of African Football are draw rights omodiama Ghana aye to midibo games ewa enti ne Blasters any and clubs ne kra going forward no on person mobo game ewa Ghana e be din pa eno na Dr. Patrice Mosepe a order CAF ekuna no akasa o si bibia anya ne ya ana bibian frustrating it say no national teams awodom any amanhudo mu clubs because of bad pitches inti ye yom home game e dia kokrofo froso na ye kwakobom o se oyo man na so national team na ntumi mbobo wo fio na o club ntumi mbobo wo fio a na chese football no ende nyama enhyada nkoye enti animanim ano national teams awodo a mu ntumi mbobo mu krom ene mo clubs ni ntumi mbobo mu krom no monye bibi mfa. There's nothing that frustrates me more than a national team or a football team from a country to go and play outside. You can't build football in any country in Africa if the national team or the football clubs do not play in front of their nations. Dr. Patrice Mosepe is the 10th richest man on the African continent. Also and only the CAF ekuona ye de on come twetwe edi amount papa we always kabruta ono na Mamelodi Sundowns of South Africa eyenedia na wansamfo from no e was stadium ban in sensem ya no politicians no edi omano atuma o ma start ekasa Okogyeabour and I found the leader at the Liberal Party of Ghana. Now, I say Crawford or National Sports Authority and Sports Ministry or say ya pamo munina. I didn't hear or see a Juma Yadimamo and it's a mobile in stadiums out on so not yenya abobo so na samun to me share so na ne calf age right in India. Now what to wire Juma Ben yam pamo munina view. God see you because someone take a Jumano Moyenasi. Chief director ne homo for ni se pamumina. Because check munas. So ya Jumano and now the ya. I didn't say a casa parkano. Eating about so ni. Then the world director or sports director no another sports authority no was wedding. Okogyeabour etwanen samso enodi tuja echema. Osi ne obehwa yem Blasters no abafam. Yen football no kasa abafam yen tumi produce talent biem enka ne enya bedi pele no ne na asefo ene yen tumi produce sa talent no adenti ne yen tumi a o se NDC ne MPP politicians a ewo Ghana ne ahemfo akabom ena yen sase ahodo a yedi besi sports infrastructures no o matonton ni nyina edi bi esisi stores ne ade enti ne boys no kra no enya park emmo so bo ni nyina kan obi ene yen tumi produce talent a Blasters na no. Wow, now I'm going to share. I didn't try because we are not grooming players. Also, you need baby a bobo. And this senior people for the baby a bobo in I stores. Professor Bokumasi, for instance, if a baby Subin Valley, Saki or Mone Bobo Hopa, and a Bobo Power, and the Honum
Trotro Park and the other. So, Bakufum Jum, never bore and any anywhere. Mr. Kofi Akbaru and our founder leader Edema Liberal Party of Ghana Nebusia Waten and Kasans and Semiamonom His Excellency John Dramani Mahama, a former president Edema Ghana, NDC Amayo Kurenso, Onono to Franca Edi Amam, or so on Kwatin Kwatia, in a calf abanen crofo, or no canny FIFA, Nemo Munanya FIFA, a calf and abane Ghana. Na ose calf abane Ghana, yen to me bobo our Ghana adentia, ye ni pitches, or see we no, a yen guasia cassia presence away at the first time, Sadi BSC, say calf abane Ghana, I yen to me bobo our includiuma, or senior yani yakrani say, ye host to all African Games no, ye the $85 million, and they see sporting infrastructures wa, and ye the $50 million, Eddie Fidi athlete, when you know China Ghana, ye nya park in Mosoboa, a yen guasia. National team yambo match bia o Ghana hebio. When ye eningwase Emma Ghana, the first time in the history of Ghana, FIFA say ye ni stadium bia ye betimi abo match, ye FIFA match e o Ghana. When you na ye say yambo mabaso omo ya there. They say we should clap for them. They've done well. Meanwhile, all Africa games ever almost $85 million for sports stadium rehabilitation. His Excellency John Dramani Mahama, former president, on 102 Franca, Edema NDC, Amanyo Kono, Anna Watson and Canon, na Sansen Semunumano, Honorable Nilante Vanderpoint, a former minister, Edema Ghana, and a fenso, a MP, Edema Ododio constituency, or Chema, or se Omo Biajuma, Nani Panin to me, Yajumana. So yini panedi na Ghana mampeni His Excellency Nanado Dankwa Kufado ena ewo authority so phobia adwumam na wase yini pano enti the National Sports Authority mpene no ene sports minister wa ma adwuma no mu ntumi nye na bedu baby se CAF abane na yenya park kra motobo a omote wo yeden enimanimu ya no pamo bibia efafiri ho. If anybody is given a job and the person is unable to perform to the satisfaction of the Ghanaian people who gave him that job, that person is fired. The president has the power to hire and fire, and I'll be expecting the president, as I'm talking today, to have fired the Minister for Youth and Sports, the Chief Executive of the National Sports Authority. Honorable Edwin Nilante Vanderpoint, former sports minister in the MP Edema Ododio constituency, and Waten and Canon. Otto Ado a coach Edema Black Stars of Ghana Premier League no yabo match day one away ye di two nso aba na away na danwada Oko University of Ghana Stadium ekwohwe Legon Cities ene Bobo kwa FN Media ma emra Media ma she Legon Cities e kaba kwa o mentumant and after the game no Okasai or say obo Ghana Premier League no Ghana no and that from Eddie pa na performance of players no edanedim and a Ghana Premier League no in January no obeka say pikini pieces together now or they compare 2 seasons ago obeka say Ghana Premier League no e improve. It's not easy to play here, but I don't have a comparison. So this is my, first season. At the end of the last season, I watched a little bit of videos. It was okay in general. I think it's picking up. It's getting more interesting. And we have to see. I think it's early. It's not. Now, Otuado Etwanin Samso and Odituja say game or share a mediama eshe Legon Cities no and our friends to Super Cup no or share Samantes ball or Moboeno. And when you be son say, why never league now, or because either mediama and now Samantes Nemono or Personia Botre now share games in B or share Hasidie or share Kotokodi now quality teams are away in Lignum or Shomo and Sana emphatically no or the incessable Akase way and a Beji league no. No, I think you have to say what I saw from Mediama and also Samatex when I saw the Super Cups, they're doing well. So maybe it's among the two, but I haven't seen all the matches. So I'm eager also to watch Kotoko, Heart, all the Otto Ado a coach at the Black Stars of Ghana and Waten Ghana. Na Taylor no den no munyana munhwe na. One tiamfam. Nuruddin Awadu a coach at the Samates 1996. Na Omobo CAF Champions League
second prelim first leg omone Raja Casablanca ebo 2-2 na otwe wieye omo kọ Morocco na second leg na abaso na osikọ omo kọ ne second leg no masa omone Raja fo no kọ yam so omo nkọ gugu omo nkra omo kọ fight na osi inde no omo the fighting spirit edi rasa game no ma na ye possible so mbetumi awini. We are going to fight back now. We have seen them. I've seen how they play. So I'll also see how I'll strategize to go there. They are using some antics and also see how we can be very, very resilient and then fight. We have to imbue in the boys' fighting spirit and then so that we can go and fight them. Can Samatex cause one of the biggest upsets in Africa? Nuruddin Awadu, a coach at Samatex 1996. Ana watene nkano ne krakra ya prakonso coach Edman Swateman omonso Confederation Cup CS Constantine of Algeria ebe show me come moment mante na otwe second leg na koso Algeria osi omo ye 2-0 down there na mo ko Algeria no omo nko defend omo ko bo attacking football na ne yan some chances no mbe create no ombe to media to atenem. We are 2-0 down, so we are not going there to defend. We're going to play them. We're going to give it a go. And especially in the second half, what I saw from my boys, if we play the way we played in the second half, because they're playing home, they are. Ano ya preku coach Edman Bobo kwa ya friend in Swateman FC no watene nkano. Ya money to ewa manone na ya mfansi dia UEFA Champions League 2024-2025 season eguso ekoso na match day 1 and day ebaso meno kase games ni bi abanewie Juventus atnafie ewo Italy achi PSV Eindhoven a omufi Holland abom kan pole miensa ama matimu baako abranti aye frene Kenan Yeodes Weston McKennie ani Gonzalez ene share 3 goals no edema Juventus and abranti frene Sabari ati kanum baako edema PSV Eindhoven ere wonsam edi atu anim BSC Young Boys enso atna Switzerland ama Aston Villa akon na ne o mekamiensa omo entmante Yuri Talisman Jacob Ramsey ene abranti frene Amadou Onana ene share 3 goals no edema Bobo kwa ye frene Aston Villa about 7 p.m. wo eye Italy no AC Milan ebet na fie na omone Liverpool e dia boani we no eye the repeat of 2005 and 2007 UEFA Champions League final enkoma no na 7 p.m. na no wo Allianz Arena ewo Germany no Bayern Munich ebet na fie na omone Dynamo Zagreb a omufi Croatia e di aboani 7 p.m. no Real Madrid efi Spain ombet na Santiago Bernabeu no matunsa e di afre VfB Stuttgart a omufi Germany na omonso e di Ayantam so na 7 p.m. na Sporting CP ebet na oma ye friend Portugal no matunsa e di afre Leo Metropole a omufi France no mo di aboani Spanish La Liga no 1 game ato dwande abawie Real Mallorca esheba kwa Real Sociedad entumi ante ebusia nyina we so na agudie mu nsema ye de ebesom na nwumire no yemfansi na manfo a maweshi me birthday nyina mo doson mentumi mbodi ni nyina ni titiriu eye mia me madam yes Madam Mavis Amanshira aka Silver Lady Madam me da see pa for wish Nyaminshira Sansuna Inspector Francis Akwabo Sojani Ghana Forces School Instructor or Medase ene mpanifo nyina Isaka wa Shaiman Washington mu nyina 49 nana edini doso mentumi mbobodi ni nyina obi a wa wish me happy birthday bia no nyankopon nhira medam asemesi me bobodi a ade bechen me nuanom nsentwerefo ahodo e won kran ha ni nchichire nyina no medam nyina asese mo celebrate me de nyame nhira mu yepa ebusia me amedi agudie mu nsem no edi ebesom di ameje so no ayemsu ano de hye Upper Kanjich the Blessed King Sam Radio Sofano etwaso di amamo DLFM 106.9 Yes ama Ghana fo nyina kwa bana yentwaso emfen free ha ebusia Sofano ye bisase ene NDC amanyoko no demonstration a wo ball ho dawro no ene aba na wie ye ususu se ebetimi e the changes ye pe no aba ana se abeno anso nye obi a na atia nom wotimi ko bi a we experience et saying wantimi nso anko bi a demonstration abawie ye wadwenkyere ene say 0534
050199 0534 050199 0593406565 ebusia ususu se ebetimi de so foforo etimi aba ana sesen me pacha wo ba na wa ma wasem no aye snapping so amayen 0534 050199 0593 406565 ebusia ba ye betimi afa na Kwadwo Okon say lines no kovi hamo say lines na sheda anyway my me hwa se betimi agina so a madwe ye je wofa me wofa se be nie a champo ma kudodo wa ma me ntie we champo ma ofa minyi ni se di bibi papa bi abeba wo munyina ye pe uka obi ani wo beti so mu fu se di bibi papa bi beba o mu obi ye bi o mu so di bibi papa ba ya na iti ofa enko titi enkwani anwode ni esrese rade be hu ye bobo menso medase papa abusia ofre na se oben radio set no a na watwe ho efre ho amame na afi yetimi ate wonka eye 0534 050199 0593406565 Kwadwo Okon so far abawiye eye I would say the ekoma ehwehwe no eyo men ensema hye endi se menyokuo no bo ache ena o ma hyehya to se so mo ye oye kire ena Ghana mara mo kwan enti we na o ma ye na ye pa na mom de ye kan nyina ne se o ma Ghana so dwe ne ye nyina no ye pre enti ye besere se obibia o wone chefa yes wo ye no onye ne ebeda won mo so wase se oye kire we no basabe se bia ntumi ankofiri mu amba ma yesi ameke sei obi antumi amfiri mu ankopra anase obi ankofire ne nkwa mame ade aye plus mame emfa we mra madwe wentimi anyina so me pacha wo ba na se woni agina so a na wanya botre wote kwa ebe yire pass obe se wura mu biem 0534 050199 0593406565 enti Kwadwo no anu gwasem so enti de yeka nyina ne se okoyoma ne kan ko ne ye ne nyina ye pe abatu a ye betwe menumie no ayatifiduam hase no ye no ade ba ko ebe ye mfaso ama ye nyina ne se ye benye obi obabedu oman so obetimi aboa na oman Ghana emebuna nya adwuma ye na oman akoba bia ye nyina ye pese yeko eno na ye hia yen de ye kan se nyehia hodo ebetimi aboa na abatu onye hia koye na oman Ghana mama obi aho ato na obi asoma dweno no eno ye nyina ye pe tie de obi a wokrom ha obetimi aboa na nhehia hodo obebo na Ghana akona anim no ye nyina ye ta akiri so de basabais beba nso ene so de okoye de nya de be ta akiri firi se o ma na ye timo no kamen ko bia mamu eno na ye nim ena fi sa adwuma asomdwe ye wo no ena ye se ye kura so nti but o ma ya de ne nyina mu no se basabais e bia nsi wo eno ye kire o ye ne de nyame anim de kure ni wono ma ya de madwai I think say na humane moye Kwadwo mi enfensi so ayetro humane moye say ewie mu aseda aye style bia bi ntino be ya no enti abusuan yesra mo mi enyina so ne fa kase bo no ensi I think say na ye humane mi enu enyina no enhyada enyina so emayen enti wo bana cement mi amfa wana audio acheme ma me hwese we begina so amadwe hello good evening mente nenka yampon ko fitela de ko Facebook no eso akenkan fo so ye mienu medin ede Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy yes also I'm a hitman ede awoso ato amoso and again is back to the subject DJ Hitman Seho na yetio pata pa News.